Live karon nga atong makauban mismo ang presidente sa University Senior Student Council or USCO, meaning siya ang president sa tanan nga mga senior nga estudyante, mga technically graduating ni nga mga estudyante sa Central Mindanao University. So live karon nga atong makauban. Usa siya ka 4th year BA Political Science student. We have here Joff Clint Election. Hi, Joff. Good afternoon and welcome to DXMU FM. Maayong hapon, ma'am, and thank you for having me diri sa toang DXMU sa toang kinabuhing CMU. Yes, kinabuhing CMU1. Imo sa nga shout out. For sure, naminaw karon imong mga kausko nga mga officers ug imuhang mga classmates sa Polsai. Sige, go. Shout out. Na imong camera diri, Joff. Maayong hapon, everyone. Welcome to DXMU. Of course, shout out na sa koang friends and families dira, especially si Tonton, Princess, Real, BG, Ivan, Paul, Russian, Rovic, Adolf, Junri, and of course, ako USCO officers to GJ, to Dustin, to Cliff, to Shami, to Guay, to Bea, to J-Boy, of course, and to all USCO officers and committees. Hello dira sa inyo ha. And of course, sa itong mga seniors nga ga-OGT dira, maayong hapon. Ayan. So, good afternoon sa inyong tanan. Murag imong gihurot og shout out Yes, ang ma'am. officers, no? Yes, sa ma'am, USCO. and friends. Dayon imo ring mga friends. Yes, po, Ato na silang kanang hutdon tanan pohon. Sige, alas 4:14 na. Joff, nakuha imong name. Joff Clint. Ang nag-name gyud aning Joff Clint, ma'am, is gikan siya sa kuang ninang gyud, ma'am. Yes. Dili gyud akong mama ani, ma'am. So akong ninang nga very classic kaya siya mo na yung giname nga Joff Clint. Yes. Kay? Wala dyan yung meaning, ma'am. Joff Clint lang gyud siya, ganahan ma'am. lang gyud siya. Yes, You po, are ma'am. from taga-asa ka, Joff? I'm from Base Camp Maramag, Ay, taga Bukidnon, ma'am. Yes, Maramag ma'am. nun, di ay ka. Yes, ma'am. I see, sige. Before ta mag-start, kinsa gyud unsa imo pag-describe sa imong kaugalingon? Kinsa si Joff? That's a very hard question, ma'am, no? O kinsa gyud ta, but as based sa others nga and nakita po na ako sa ako a character is si Joff Clint is someone nga imong masaligan in terms of service. Si Joff Clint is someone nga that is willing to try everything para ma-achieve ang iyang goal. And si Joff Clint that is someone nga will show up even in the difficult situation pod. Wow, grabe. Meaning, sa una pa lang, kanusa ka nag-start o kuan? Kanusa ka nag-start nga mo join og mga organizations? So, I started my formal leadership journey, ma'am, back when I was in grade 7, good, ma'am. Yes. That's junior high school. Yes, ma'am. 2016. Yes, ma'am. That's 2016. Unsa ka adto nga time? So, grade 7, ma'am, I ran as SSG grade level representative, ma'am. During that time, ma'am, there are 40 plus candidates, ma'am. So, As in? yes, ma'am, ang makadaog ra na, ma'am, kay 7 ka position, ma'am. Oo. So, in our party, ma'am, we are 6 sa mong party, and luckily, upat jud mi nadaog ato nga time, ma'am. So, imagine 40 to ka mga estudyante ang nag-compete ato na position, ma'am. So, yeah, dito nag-start ako ang passion in serving and in leading, ma'am, in the school base po, ma'am. Grade 7. Yes po, ma'am. So after that, unsa kanusa din nasundan? So representative ka sa grade 7 that Yes, time. ma'am. So actually, ma'am, my entire junior high school and senior high school, I was an SSG officer for 6 consecutive years. During the grade 7, grade 8, and grade 9, ma'am, I was grade level representative. So, pagka grade 10 po na ako, ma'am, o pagka grade 11. So, ni-op na jud ko, ma'am, nga mag-run for higher
position, ma'am. So, nag-vice president ko during that time, ma'am. And for my last year po, ma'am, nag-run ko as SSG president. And Last year sa senior high school, Yes po, that's ma'am. grade 12. Yes, ma'am. Ikaw naging ang president. Yes, ma'am. Actually, ma'am, grade 10 pa lang, ginapush na nila nga mag-president ko. Oo. But dili pa man good na ako gakikita sa kong self ato nga ready na ko mo commit for higher position. Muna nga, nakita na ko nga para for president pa lang jud ko, ma'am. And dili pa ko hinog ato na time po. Oo, paminawon sa nato guys ang atong record ha. O paminawan ninyo. Wait lang. Sorry kaayo, Joff. Paminawan ninyo inyong record kung ganahan na ba mo. Ayan. So, salamat kaayo, Joff. Ay, sa wait lang. Naakay mga kuang diri ha. Naakay mga fans. Si GJ, salamat kaayo, GJ ha, sa pag facilitate aning atong interview. Ingon ni GJ, pasabog yan. Ayan na. Si J-Boy Nobleza. Hi, Jay. Shout out sa mga G. And si Michael Kubar. Yes, ma'am. Usko degam nalimtan. Yeah. Ayaw mi kalimti, ingon siya. Sige, kisa maningaming, anong daghan? Basig nalimtan ng mga representatives nato dera. So, hi Mike and other representatives sa Usko. Iya, katong kaganina. Katong nag-uban. Si Dustin to, ma'am. Actually, ma'am, Justin. sila dyan nag-prepare sa akong looks. So, pag sulod ako sa office kanina, kay medyo okay pa man to. So, yes, Kasi ma'am. okay pa man to. So, mo to nga nagsayo-sayo pa magud mi sa office, ma'am. Ay, that's Nag-TikTok, why. ma'am. Okay, Yes. So, mo nang okay. ilahang gi-retouch ako ang look, ma'am. Inyong- So, imong look yes, karon, thank you to oo. Dustin and J-Boy and Cliff. Yeah, thank you kay sa inyo ha guys for supporting our guests. Sige, so pag you are from Maramag. So Yes, medyo ma'am. understandable nga nung nag-CMU Nag-CMU. ka, pero usually magud pag naata diri sa Bukidnon, murag mas ganahan ta nga ay gusto ko magpalayo. Yes, Gusto na ko experience nga mahimong independent. But in your case, why did you choose CMU? Actually, ma'am, kay daghan ko try na nag-entrance exam. So, nag-try ko ng Bukso and of course, MSU. Kay my first choice, good ma'am, sa ko course was not pol sci, jud ma'am, at all. Okay. Unsa man? So, ako ang first choice, ma'am, is nursing. Given the trend, manggod ato na time, ma'am, kay Yeah. it was pandemic. So, Yeah. munang nursing, ma'am, and STEM student pod ko ato na time. But, sadly, ma'am, like, nahutdan ko ng slot here sa CMU for nursing po. And, late na kaayo bitaw ni gawas ang result ni Bukso and ni MSU. Therefore, murag kinahanglanan ako mag-enroll, ma'am. So, muna, pero, CMU good always akong first choice, ma'am, nga diri gud ko mosulod nga mag-college. Nakapasar ko diri aside from duol siya sa Yeah. makita gyud nato ang quality na education nga naa si CMU pod. So ang imong gitakan Bukso, MSU, IIT, yes po, ma'am, and diri, ma'am, sa CMU. and CMU. Yes, ma'am. So unsa po ta imong mga courses dito sa uban nga mga colleges? Same, lang. jud, ma'am, nursing jud, ma'am, ang ano, ma'am. Wait lang, daghan kang mga fans again. Si Gwen Asistido Mendoza, Yes, Guay. Guay. Wow, Joff. And si GJ, ay oo, Gi na ma'am. Oo. And si Dustin Lunyo Escubio, my idol. Si Dustin mo ni ganina. Yes, ma'am, muna si Dustin King. Okay. Sige, so ngano na ito mga nagpulsay ka? Di ba different kaayo Yes. from unsa na siya? Pure science, Yes, ma'am. nursing to Social science. Sige, ngano niabot ka dito? No, it's dako kay siya na shift, ma'am, no, from natural science na akong first choice to social sciences. I think, ma'am, kay it's because of my environment siguro ang biggest factor ato, considering na I was a student leader for 6 years, and Yeah. becoming a student leader, makita gyud nimo ang different social and political issues that exist within our environment. And wala pa gyud na sa kuang choice, ma'am, then my SSG advisor, hi to Sir Jaymar. Jaymar. Silmaro, yes, ma'am, sa Bansa. And Ayan. ana siya nga, why not try Pol Sci Joff? So, kato na time, ma'am, kay I was very curious and gahulat gid ko for science. Oh. Nya, kato nga time po, ma'am, kay something sa advertisement sa Pol Sci, ma'am, gimension ko sa isa ka ako seniors last year. Nya, ano pa ba ko to grade 12? Gimension ko ato niya sa iyahang
sa advertisement sa Pulsay. Sa Pulsay. Yes, ma'am, enroll now, something like that. Hala, so dito nga, jud ko nga, hala, feel na ako kay Dari na jud ko, para na jud ko sa Pulsay. So, pagka tomorrow, after din ato pagka-mention sa kuha, ma'am, ni diretso gidayon ko adto sa CAS, ma'am, ang gipangita ang asa ang faculty sa social science po. Oh, okay. So that's why. Yes, Pero, di ba pag mag-take kag simukat, Yes, naka ma'am. first choice and Yes, second ma'am. choice. In your case, Ma'am, hadlok jud kay ko sa akong case, ma'am, kay Nga my naman. first choice kay akong gibutang dadto, ma'am, is mo lagi to, ma'am, nursing, then second is mechanical engineering. Akong gibutang, okay. ma'am. Oo, so ngano pud nga mechanical? kay moral lagi to, ma'am, related siya sa ako ang gigikanan sa senior high school kay STEM lagi ko nagikan. Oo. I see. Yes, ma'am. So, mo to nga, but then, kato na puno na ang slot sa nursing, kay ma-edit pa to ako, ma-access pa na ako ang site, so ma-edit pa na ako siya, so gi-edit na ko siya into mechanical engineering as my first choice, then second choice na din ato, ma'am, kay ang political science. Pag-interview, gid na ko, ma'am, kay dadto jud ko gibikil, ma'am, like something, hala ka, second choice man nimo ang Pulsay, Ang so basig Pulsay. dili ka priority. So, ang nasa kong mind jud ato, ma'am, kay kinahanglan na ako nga kanabit i-persuade sila nga para jud ka sa Pulsay. Pero wala na jud ko ni dayon sa mechanical engineering, ma'am. And gi-explain jud na ako, ma'am, nga nadadaot na akong system, nadadaot na akong site, so dili na jud na ako siya ma-edit, ma'am. Yes, Okay. ma'am. So katong nga time. So may gani kay si Ma'am Mai kay we share same advocacy, which is the Save the Children Philippines, ma'am. So during that time sa pandemic, ma'am, I was Kinsa nga may? Ma'am Mai Pustiano Botalid. Botalid. Yes, ma'am. So during that time sa pandemic, ma'am, I was a volunteer and advocate for no to online sexual abuse and exploitation okay. of children. So mo to, ma'am, gi-share gid ako na nga experience, and we share the same sentiments with Ma'am Mai, and she also kanang being part of the Save the Children Philippines by supporting its ilang It's an goal. NGO? Yes, ma'am. Ilang So you're a member of Yes, that NGO? ma'am. Yes, ma'am. Naana siya sa Maramag. Before, ma'am, nana siya sa Maramag before, ma'am. During pandemic time, it's because taas ang cases nato, ma'am, sa online sexual abuse and exploitation of children and nga time, ma'am. Not only in the Maramag, but very visible po siya sa Philippines, ma'am, kay pandemic ba and into technology and social media ang mga bata na time po, ma'am. Oh, wait lang. Watching from Usco office si Dustin. And si Guay, kapogi kaayo sa amo press, ma'am. Daghay ka pang regards, ana. Wutu, o diba? Si Cliff, hi Cliff. Cliff Axel, wow, ang pogi mo, Joff. And model inyong gi-interview, ma'am. Yeah. Yes, Cliff. Ikaw ang next na model. Correct. Si Guay, smile nak. Nganong nak? Something supposed Anak-anakan. Anak-anakan or? Hindi lang, ma'am. Kanang something, reaction bitaw ni mo, ma'am. Okay. J-Boy, tarong og smile diha gi kay i-post baya ka. Yeah. GJ, feeling na ko, ma'am, kay face card ang first requirement. Bitaw, mo ganina akong ipangutana sa inyo ganina, di ba? Basta ma-interview dira. Yeah, murag si GJ ang akong gi-interview nga pinakadaghan akong nakat nga videos. Gani, ma'am. Oo. Thank you kaayo, GJ. Daghan siyang mga stories, manggod. Lahi-lahi nga mga stories ba nga interesting. So, anak ko nga, nag-take you kong time just to edit o kanang to cut all that videos. Oo. Murag siya ang pinakadaghan ako nga na-cut nga videos. The rest kay wala pa ko na-cut. Sorry kay sa uban, no. Kang Via, kang daghan pa ko si Camila na ko'y duha ka videos nga na-cut. But the rest wala pa gyud kay matabunan siya. So, i-prioritize na ko ang karon. Press kagahapon, wala pa ko na-edit. Karon na sad. So, I hope nga ako ning ma-edit ang tanan. Sige, anyway, so that's the course. That's the reason. Ma'am. Kumusta ang Pulsay so far? 4th year na magyud ka ni survive. Yes, gani, ma'am. Oo, kumusta? Same sentiments with other nga na-interviewed dari, ma'am, kay lisod gyud siya. It's very challenging, man gyud. Kay there are lots of theories na kinahanglan nimo i-understand, and of course, i-delve deeper na siya ng mga theories po, ma'am. But along the way, ma'am, kay kanabitong
kanang na those theories kay helpful siya, especially on our end, kay pwede na to siya ma-apply dayon siya within our environment. So munang though challenging siya, but despite these challenges, we allow ourselves to embrace it po dayon po. Wait lang, gwapo ka ayo ka, Joff. Unsay nakailahi nga Spanish or American, German? Wala jud ma'am, pero my lola and my lolo ma'am kay are Kapampangan and Ilocano po ma'am. Pero ang Ilocano kay usually medyo dark, Yes po ma'am. 'di ba? Ang Kapampangan dili kay ko Yes familiar. ma'am. Pero they share the same something mga language bitaw ma'am, more of Latin kanang ina. Latin. Iya ka imong apelyido pa lang very Spanish. Yes ma'am, sa ko ang father na ano. So wala gyud dili matrace ang imong mama unsa man ay mga half something. Wala jud ma'am. So Pinoy gyud nga Yes, ma'am, pure. Pinoy gyud. Kamo tanan igsuon are like you nga pareha mong face? Yes, actually ma'am, ako ang ikaduha nga manghod si Janos kitus tisuyon gid gyapon ma'am. Wow, as in. Pila mo ka igsuon? Tulo po ma'am. Tulo. Lalaki tanan? Girl na. Babae ang kamanghuran ma'am. Yes po, Okay. Nag-eskwela po ang imong ikaduha dire. Dili pa ma'am, senior high school pa siya ma'am, grade 11. Then ako ang among kamanghuran ma'am is grade 7. Lagyo gid kay migap ma'am. Di na ko ma-imagine ang imuhang ang girl version dayon no. Yes ma'am. Pretty siguro gyud kaayo. Yes po ma'am. Pero asa gyud nimo nakuha ang imong face? Sa akong papa jud ma'am. Like mas Da- gwapo jud akong papa ma'am. Ang eleksyon. Yes ma'am, mas gwapo jud akong papa. Wow. Sa iyang kabataan. Oh, hello din na sa imong papa. Nakuha gyud no ang blood. Yes, ma'am. Kamo tanan pare-parehag mong dagway, apil ang girl. Dili kayo ang girl ma'am, pero nagya pa yung similarity when it comes to figure sa face. Yeah. Okay, sila tanan puro gyud kuan, pretty, nice, guwapa, smile, unsa pa ni pogi. Ayan, so salamat kay sa inyo ha guys. Going back, so Paul Sai, medyo unsay pinaka critical nga part sa pagiging Paul Sai student? Na face good na ko ang major setbacks na ko sa Paul Psych when I was in third year good ma'am, kay daghan na kayo like mostly man good ma'am kay major na tanan. Okay. And during the second semester good ma'am kay there are good ang moment of doubts ato ma'am kay there's two subject during the midterms ma'am kay kanang gamay jud kay ko ng grade ato ma'am, and I was leading also an organization ato na time, so it was midterm, so during palaro good ma'am there were lots of question nga deserve pa baka na ako magstay ani na program, and of course deserve pa baka na ako magpadayon sa kuang leadership. But despite all of this ma'am, gi-work out na ako akong mga weaknesses during ato na time, especially these two subject ma'am, kay gamay jud kay akong midterms and murag galisod ko na process ato na time ma'am ba. So and there's kanang mga tao na bitaw ma'am nga gadoubt when it comes to your leadership, especially kay basig mingon sila nga basig tungod na sa imong leadership manong gamay kay kagrado. So ginana gid to ma'am. You mean karon na siya nga subject nimo? Last semester. Yes, last academic year. Ma'am. Third year. Yes, ma'am, third year, second semester. So moto ma'am nga I really work so much good ato ma'am sa duha ka subject ato ma'am, and very evident po dayon kayo ang increase sa akong grades and growth ato na time ma'am, kay from a moment of doubt, imagine ma'am, I ended my kanang as LPSS chairperson ma'am sa yes ma'am. I ended sa Political Science Yes, League ma'am. of Political Science Students, LPSS. Yes, ma'am. You are the president also? Yes po ma'am. So I ended that journey ma'am as having the award na best class organization within the College of Arts and Sciences. Wow, po, ma'am. congratulations. Not only that ma'am, like katupod nga time kay na-fulfilled ko ma'am, kay abidjud na kog dili na makaya sa ko ang jewa ato ma'am, so nakasulod pa gyud siya as honor sa ato nga time ma'am. So grabe to nga shift and work akong gihimo ma'am pagbalance ato nga time, and that was a very big challenge nga akong na face so far as a student. Sige.
unsa nga mga organizations na ka-mention man ka LPSS and USCO, aside from that, unsa pa nga mga organizations ang imong giapilan? But before that, we will pause for a break. Yes po, Mobalik ta humaniini nga pahinumdom. So standby lang sa mo higala. We will be back sa ato ang kinabuhing CMU1 program. Are you ready for a dose of real talk about college life? Are you curious about what it's really like to be a student in Central Mindanao University? Then tune in to Kinabuhing CMU1, a brand new radio program that gives you an unfiltered look at the challenges, triumphs, and everything in between. I'm so glad I found this program. It's like finally having a place to talk about the pressure of exams, the awkwardness of dorm life, boarding house experiences, and the joy of meeting new friends. Kinabuhing CMU1 is more than just stories. It's about connecting, sharing, and learning from each other. Kinabuhing CMU1! Every Monday to Friday, 4 to 5 in the afternoon, we will hear from students just like you, sharing their personal narratives, their struggles, and their triumphs. We will talk about everything from balancing academics and social life to navigating mental health and finding your place in the world. Kinabuhing CMU1 is my new go-to for advice, inspiration, and a reminder that I'm not alone in this crazy journey called college. So tune in every Monday to Friday at 4 to 5 in the afternoon for Kinabuhing CMU1, your new guide to the world of college life with your program host, Dr. LG Iman Aninayon. You can also find us on social media at DXMUFM 88.9 MHz Facebook page. Kinabuhing CMU1. It's your story, your voice, your journey. Alas 4:34 na sa kahaponon. Ako going back. Balik ta sa atong programa ang Kinabuhing CMU1. Actually, I'm not feeling well, Ma'am Je. Pagaw kay akong tingog. Oo. Pero ingon si Ma'am Je, Geraldine Casinillo Luengo. It's been a while, Ma'am Je. Ana si Ma'am, when I'm listening on my radio, Ma'am Elge, your guest voice is absolutely gorgeous man. Gorgeous man. And of course, long time no comment here. Bitaw, Ma'am. Dugay na ta wala nagkita sa kahanginan. And nagdungog. Si Whitney, saan ni pagbasa iyang pangalan? Isaiah? Isaiah? Cute, no? Yeah, Whitney Isaiah Francisco. Wow, pasabog. Oy. Yeah. Unsa ni siya student Usko also? gyapon, ma'am. Usko. Nag-OJT sila karon, ma'am, there sa ta laboratory. Yeah, ingon siya, pag smile na, kaipasa na ko sa imong amahan. Ayan. Sige, so going back sa akong question. Aside sa USCO, LPSS, unsa pay other nga mga extracurricular activities nga imong gipang-apilan? So actually, yun, ma'am, kay, like, kana lang, ma'am, it's because during my first year, ma'am, kay I was elected na dayon as LPSS first year representative pod, ma'am. Grabe. Yes, ma'am. So abidjud na ko nga pag-abidjud na ko, ma'am, nga pag-stop na ko pag-college, kay mag-stop na ko ang leadership journey. But nag-continue pa siya sa ko ang first year, ma'am, and pagka second year po dayon, ma'am, kay something gipush ko, ma'am, to run as LPSS chairperson, but mo po ni ang isa ka challenge sa ko ang leadership journey, ma'am, kay it was my first time and experience ka na pildi, ma'am. So yeah. So ang mong slate yun, ma'am, kay landslide win, ma'am, like ako as chairperson lang yun ang napildi ang ato na napildi. time. Yes, ma'am. Okay. Pero, ma'am, kay dali rapod ko kadawat ato, ma'am, kay it's because dili pa gid ko ready ato na time and something pressure bitaw ang nag-push sa ko, ma'am, nga mag-run ato na position. Especially nga second year pa pud ka. Yes, ma'am, second year pa ko ato na time. So Kisay na elect?
Si Ate Rica, ma'am. Rica. Na she's take na siya ng law career. Okay. Yes, ma'am. So, and I thought, ma'am, nga during my second year, kay mag-end na jud ako ang leadership na career. But then again, gi-approach ko sa mga barangay to run as SK Kagawad, ma'am. And yes, ma'am, nalimtan ako In base- Yes, ma'am. In base base camp. Yes, camp. ma'am. I was also an SK Kagawad po, ma'am. Karon. Yes po. ma'am. As in? Yes, good, So ma'am. you are handling also ko andi ay mga LGU Yes nga po, ma'am. roles. Sige daw, unsay role nimo as SK Kagawad? Dun sa ka committee on chairperson Chairperson sa Committee on Education and as well as the Committee on Good Governance po. unsa man puy mga programs sa inyo ana? Unsa inyong mga gibuhat? Yeah. So as for the Committee on Education, ma'am, we have the this kind of project that focuses sa kanang bitong gitouch na mo ang elementary student, ma'am, where during the brigada, ma'am, gapanghatag mi ng kits sa ilaha, ma'am. And not only that, ma'am, gina-recognize pud nato ang ato ang exemplary students coming from base camp na and ginatagaan na mo siya ng cash incentives bitaw, ma'am. For example, mo graduate ka ng college as Latin honors, ma'am, gina-recognize na namo sila and ginatagaan ng cash incentives. As for the good governance, ma'am, we have this best practice namo, ma'am, nga gina-show gid namo na we are transparent and accountable, ma'am, by providing the PPAs, ma'am, our procurement, ma'am, gina-post gid namo na siya sa mga office po, ma'am. Wow. Ang inyong office sa Barangay Hall. Yes, ma'am, ay dili gud kay siya sa Barangay Hall, ma'am, kay layo jud kay among office sa SK office and the Barangay Hall, kay duol among office, ma'am, mismo sa among covered court po, ma'am. Sa base camp. Yes, ma'am, sa I base see. camp. Yes, ma'am. Sige daw, unsa tuan nagahatag mog incentive? Yes, ma'am, sa mga graduates. Yes, ma'am, sa mga graduates. Graduates na. Yes po, ma'am. Unsa man na sila? Unsa lang achievement? Whether it's Latin or not, ma'am, gina-recognize and ginatagaan gid namo, ma'am. See. Yes, po, Wow. So at least sana mo'y budget for that. Yes, ma'am, gina-allocate yun na mo siya, ma'am, kay in Maramag, ma'am, kay fourth man amo ang barangay sa pinakadako, ma'am. So therefore, mabutangan na gid na mo budget ang education, ma'am, and isa ang education na sector sa mo ang budgetary allocation nga pinakadako siya ng portion po, ma'am. Curious ko, giunsa nimo pag-manage ang imong time? You are the president of LPSS Yes, and the ma'am. president of USCO. Yes, Dayon, ma'am. syempre, estudyante ka. Yes, Ginaunsa yun, nimo? So actually, ma'am, no, kay it's very hard during my kanang first nga nagsapo ni sila tanan, kay ako nga person, ma'am, kay lisod gyud ka ayo ko mo no, ma'am, once nga taga-ag offer sa ko tagaan ko ag activity, himuon jud na ako na siya, ma'am. So of course, ako gina-list down ang mga tasks nga nasa kuha, ma'am, and gina-wait din ako, ma'am, kung unsa kong unahon, kinsay mas priority ani na thing. Inana gyud ako ang way of time management, ma'am, kay magtabok-tabok man Meaning ko, ma'am. naka-tickler? Yes, ma'am. Oh. Sa ko ang notes pod, ma'am. Sa notes sa cellphone? Yes, ma'am, gina-wallpaper jud na ako ang Mga to-do list? yes, ma'am. Like something like yan ani, ma'am. So na siya tanan cute. diya, makita na nako siya kung unsa ko ang task na day, unsa ko upcoming task para and once nga moabot man gud ko sa point, ma'am, nga kanang bitong duol lang mga deadlines tapos wala ko galihok, maglisod ko, ma'am. So ang others maayo kay sila mo procrastinate tapos ako, pero ako, ma'am, sa akong end, ma'am, kay galisod ko, ma'am, muna kinahanglan gid nako siya na i-work on, ma'am, sa akong mga vacant Ahead Himon of gid na- time. Yes, ma'am, himon gid nako na siya. So, dili ka kanang gina-term nila nga crammer. Yes, ma'am. Maglisod jud ko, ma'am, kay murag something maaburido man jud ato ang utok ana, ma'am, kay daghan ba kay taghuna-hunaon na dayon. Yes, po, ma'am. Unsa activity sa USCO? Nga So, very important kay nato nga i-announce po at the same time. of course, ma'am, kay we have the pre-employment orientation and job fair, ma'am. This May na siya nato paghimuon, ma'am. Yes, ma'am. Pre-employment, meaning mo siya, jobs fair at the Yes, same ma'am. time. Yes, ma'am. Opportunities para sa mga graduating students. Yes po, ma'am. Kaya naman ganun yung mga on the spot nga hiring, no? Yes po, ma'am. So, along the way mo na ang ginakabisihan na mo. And of course, dili na to. Ang ginahulat gud sa to ang seniors, ma'am, is the seniors night po dayon, ma'am, and the graduation. When would that be? So, ato ang seniors night kay January 1st week po. January 1 to 5. Yes po, ma'am. Seniors night. June 1 Okay, to 5. tingala ko. Kung January next year So, pa. abang-abang, guys, kung sa to ang June. theme. Okay. Yes. So, wala pa. Wala pa, ma'am. Wow. Last year kay
naka-join ko sa seniors Yes, galing, night. Officer na ka before? Dili ma'am, pero we are committee during that time ma'am. That's So, why. yes So po, naka-outfit po ka that Correct, time, no? ma'am. Wait lang. Si Grace Ranara Election. Go pamangkin. Imong auntie. Yes ma'am, ako Tita Grace. Tita na Grace. Sa Luzon na side. Yes ma'am. Oo, asa siya karon nasa Maramag. Luzon siya. Ah, ma'am. Luzon. Correct. I see. Si Cedric Shane Melendres, shout out po sa next mayor ng Maramag. Why not? I said Angera Nalimtan. Akong best friend sa senior high school po ma'am. Yeah, actually, Until so naa siya sa CMU po nag Yes po ma'am. unsa iyang course? Sa Pasowa po ma'am. Okay, Yes, office OA. ad. Yes ma'am. Hello Cedric. Alas 4:42 na. Nganong naka kada bang nagka-interest ka nga mo run na pud again and again sa mga different positions? So mo to Karon ma'am, nga college na ka. so karon na college kay it's very difficult manggod kayo nga mulihista sa tong naandan. Yes ma'am, and the calling manggod nimo like for passion for service mangyud kay naapagid gyapon siya sa ato ang heartbeat ma'am, and mo gid na ato ang kagustuhan. Mo to ma'am nga nagpadayon ko for my service, especially after atong pag-appeal din ako during my second year ma'am. Yeah. Pag third year gid na ako ma'am, kay ana jud ko nga I think this is my time and I am more ready, and the passion within me kay gapadayon gid gyapon siya. Mo to nga ako gi-redeem akong self aton na time ma'am, and luckily ma'am all my party kami na jud tanan ma'am, kay nadaog Ni daog na gyud. Wala na gyud nga time ma'am. Yes po. Wala na nibiya sa inyong Yes po, party. ma'am. Ronico Sumampong Istiliore, shout out SK Kagawad Joff, the future SK chair of Barangay Base Camp. Are you planning to run? Actually ma'am, wala pa jud na sa ko ang plans karon po. Pero kano sang SK election? November po ma'am. Yes po ma'am. November na. So dapat na anay mga padungog-dungog karon, di ba? Kanang who are Yeah. running. Pero actually ma'am, kay every time hi dai chair sa to Camp 1 na siya na chair po. ma'am. Okay. Camp Hello 1. chair, shout out sa imo. Siya ang chairperson sa SK. Yes ma'am, sa Camp 1. And as well as secretary sa federation ma'am. Ay, Yes po wow. ma'am. So, unsa to? Going back to the question. So every time na muli jud ko sa mo ma'am, and mosulod sa barangay ma'am, kay na gyud ang pressure ma'am, kay gina-asma nila nga, uy si Joff okay, siya na gyud niya tong SK chair mo, dagan gyud niya siya. Pero karon ma'am, kay wala pa jud ko sa kana nga moment ma'am, kay na-busy lagi sa thesis ko. Especially ma'am. nga graduating. Yes po ma'am. Ano jud ko nga pag-graduate sa ninyo ay ako mag-decide. Ay, ka mo decide. Ako, Yeah, lagi kiba si mo pressure na kakaroon Yes, pangampanya. gani, ma'am. 'Di ba? Wait lang ha. Rhea Shane Guevara, watching from South Cotabato. Go Buknoy. Yes ma'am, ako igagaw po ma'am. Wow. Proud ko kaayo sa imo noy. Nganong Buknoy? Akong Bata kanila ma'am. nga cousin? Dili ma'am. Akong lolo jud nag-name anang Buknoy ma'am. Like wala po jud ko kabalo ma'am. Kung asa. Yes ma'am, nado to'y salidaan nga time niya. Buros akong mama niya. Sige, watch akong mama na time. So, That's why nga nabuknoy yes, ma'am. ka. Oh, I see. Sige. Dili mo gud siya bagay sa imong face. Ma'am. Pero book na siya ma'am nga BOOK. Ano na lang ang spelling? Oo, Buknoy. Kay kuan ka, bookworm? Dili pod ma'am. Karon na siguro na nga pag college ma'am nga kinahanglan gid nga mubasa gid. Yeah, kay required sa inyong Yes, good, course. Alas 4:45 na. Daghan man itong mga live viewers. Hello sa inyong tanan. Naray imong camera diri, Joff. Si Jelay Guevara, Buknoy sa anghel na walang langit. Akong tita na ma'am. Hi tita. I see. From? Nasya karon diri sa Maramag ma'am, gikan sa Luzon po. I see. So daghan na gid nga mga gikan sa Luzon nanganhin na diri sa Maramag nagstay or Actually ma'am, bakasyon diri lang? lang gid sila gikan, tapos dadto na Mag-work? Yes po I ma'am, tapos see. balik po diri. Okay. Sige. Unsa ganito? Election. Yes, ma'am. Sige. Hapit na magig ka mo graduate, Joff. Yes, So, unsay imong plano? Aside sa running for Yes, basin ha, ma'am. kung ingana magaling nga mag-join ka or mag-run ka for SK president man ano? SK chair. Chair ma'am. SK chair. So aside from that, as a pol sci student, what's your plan after graduation? So no, like
kaning a question, it's very heavy sa mga graduating student kay karon na time manggod during sa karon na second semester kay there are doubts kung asa na ta padulong if ma-apply pa ka na to tong learning. So I feel you guys kay muna akong gaka-feel karon kay wala jud ko kabalo kung asa ko na ma'am kay whether mo proceed ng law kay mo man ang gina-expect sa everyone as Paulsay Yes, Paulsay. mo proceed ng law, pero I'm happy because my parents kay wala ko nila gi-pressure na mo proceed diretso ma'am. So You are the eldest, no? yes ma'am, kamagulangan, pero I want pud ma'am nga to be practical and gusto na ko makahelp sa akong parents ma'am, especially to my siblings po dayon ma'am, like mag-work na ma'am. Oo. And before siguro ma'am nga mo proceed ng masters Yeah. or mag Law. ma'am. Yes ma'am, so padulong ra ta dira ma'am. Sa work. Pero asa pod, naa na ba kay mga offices in mind or agencies in mind? Pero aside from that ma'am, kay na may something na yung mga Offer. opportunities abroad, something inana, and aside from mo proceed jud ma'am and inana kay or magpadayon sa akong service, isa sa akong gakakita ma'am. Yeah. It may sounds cliche or very ridiculous nga Jay ma'am, kay gusto jud ko may mong model or something na actor ma'am ginana ma'am, pero layo na kay na siya ma'am. Actually, naay chance kay you have the face. You have the face card. Aside from that, pwede ka unsa ni flight attendant. Gani po ma'am, pero kinahanglan Pilay pa mong na siya height. work. Kay you are tall. 5'9.5 ma'am. Ako na lang ng 0.5 B. Yeah, si Tonton is watching from Dubai. Kinsa Yes, si ma'am. Tonton? Akong special someone ma'am. Ay, wow! From Dubai? Layo agud. He's also a graduate sa political science there Diri sa CMU? ma'am. When? Last 2 years ma'am. So, nag-work na siya dito. Yes ma'am. And si R. John Fernandez II. Go, Joff! Kauban ako sa SK po ma'am. Yeah, I sa know. base camp. Yes po ma'am. And si Cedric again. Please pag-audition sa PBB. Bitaw. Naabitaw gyud kay future, Joff. Pero yes gani ma'am. Mo jud na akong gakakita ma'am, pero galisod ko nang share ana ma'am kay mura bitaw siya funny lang nimo na kagustuhan ma'am. Pero mo isa gyud siya sa akong consideration po ma'am. Sige. Alas 4:49 na. Let's talk about your special someone. Kani ni pop up man gid siya dinhi. Pwede na to siya libakon live. Asa mo nag-ila ni Tonton kano sa nag-start inyong relationship? Nag-start ma'am kay first year ma'am. First year gid ma'am. Diri sa CMU. Student leader gid gyapon siya ma'am. Oo. And yes ma'am, student leader gid siya, and nato is isa ka activity ma'am sa CAS bitaw ma'am, the CAS General Assembly nga. Dito ko niya first na recognize ma'am, and something nagpa-regard siya sa mo senior ma'am. Pero mo to nga ako yung una gyapon ni approach sa iya na nga time ma'am. Dayon it started there. Yes ma'am, tapos karon ma'am kay 3 years na ma'am. Oh, wow. Sige dog, yun sa ninyo pag-manage, pag-handle ang 3 years. What made it until now nga nakatulo na mo katuig? Siguro among strength ma'am kay we are both good communicator ma'am, kay coming from na background sa leadership ma'am, yeah. trying to understand Unsa siya before? Arso ma'am. Arso president? Yes ma'am. I see. 2 years ago? Yes ma'am. And then? So mo to ma'am, like after sakit lang kay ma'am kay like after graduation gid ma'am, like afternoon after nila graduation ma'am, flight na din niya pa Dubai dayon ma'am. Uy, grabe yes, naman na, ma'am. oy. Yes gid ma'am. So, giyon sa niya? So, nakaapas ra siya sa iyang flight? Yes ma'am, kay it was planned by sa iyang mother na dayon aton. Ay, kayang mom is working there. Yes, ma'am. So, kumusta ang inyong relationship? Siyempre, LDR. So mo to ma'am nga always jud ga communicate with each other and updates lang gid ma'am, and to really trust each other po dayon ma'am. Munay nagpadugay gid sa ma'am. Kaya di ba usually pag LDR, medyo lisod, especially student ka, and Yes, he is ma'am. working. But in your case, because imong giingon ka ganina nga good communicator, Yes. asa mo ga-communicate social Yes, media? ma'am, social media. And
Aside from good communicator, ma'am, kabalo man siya sa mga experiences sa leader, ma'am. Munang masabtan na rin siguro niya Yeah. if ever na Unsa ka times busy. na mabisi gid, ma'am. Yes, ma'am. So, munang first hand experience niya. So, ma-understand rin gyapon niya, ma'am. Are you not planning to like go with him or Naagid yeah. gyapon, ma'am, nga dito mag-build ng career pod, ma'am. why not? Yes, 'Di ba? Wait lang. Si Cedric, kilig kaayo ko, ibog ko. O ibog ka kay way imo. Wala dyan siya iya, Wala imo ma'am. Cedric. Hala ka, uy, sige na mangita tawa. Bitaw na kuan. Si Jessa May Rizaldo, go Kuya Noy, watching from Maramag. Your cousin? Yes, ma'am. Kauban na mo sa balay. And si J-Boy, Joff, i-shout out sa ang mga gi sa usko. Hi, Gi, sa usko dira, si J-Boy, si Cliff, si Dustin, si Roman, si GJ. Kinsa pa ba? Na pa ko nalimtan, guys. O, kuhita na lang na ang Gani, nalimtan din sorry, ha. guys. Oo. And si J-Boy, kay drama kaayog life, oy. GJ, ma'am, murag kahilako na siya. Gimingaw na yan. Gimingaw na yan siya. Si Marilyn Manggubat, Revelations of Love Life. First time ba ni mo na-reveal? Dili pod, ma'am. Kay open pod ko sa That's family, good. ma'am. And thank you dahil sa ko ang auntie, ma'am, si auntie Tata po, and si Uncle MJ, ma'am. Special to my parents, mama and papa, nga gitanaw dira. Ay, so imo ni Auntie si Marilyn. Yes, Ma'am ma'am. Marilyn. Very supportive yun kaya na sila, ma'am. That's good. Si Guay. Wait lang. Ha. Sige na lang, Joff. Rhea Shine. Shine. May ichika jud ka sa ako aunya, ha? Sige. Alas 4:53 na. Oh my gosh. How to survive Paul Sai. Yeah, no, murag okay naman siguro kung muhatag ng advice kay fourth year Yes, na fourth year graduating. yeah, to survive Polsai, guys, kinahanglan gyud nimo ng strong heart and strong will nga mo padayon, guys, because I know nga there's a lot of challenges along the way as long as balikan nimo imong wise nga ni sulod ka as Polsai, guys, makasurvive gyud ta, guys. And no, follow lang gyud ta sa mga ginahatag sa atong instructor nga to read our materials po dayon. And not only that, we need to try to apply this theoretical framework dayon in a real life na mga situations po dayon po. Iya, naka-mention na magiging kag theoretical framework. O si study nimo title? My study, ma'am, kay localizing education programs through Philippine Development Plan, a case of North Poblacion, Maramag, Bukidnon. Localizing meaning murag imuhang Yes. Unsa man na siya? Gi-try na Kay PDP na na. Yes, ma'am, Philippine Development Plan. So, it is a medium-term plan nga ginagamit sa to national government, ma'am. So, under the local government code na the duty of the national government is to translate these activities into the local level, ma'am. So, i-try na to assess, ma'am, if naabay mga education programs under the Philippine Development Plan po, ma'am. Wow, nice na siya. Sige, nalimtan daw si Bea Ismero, ang babaeng may nata di coco. Na-mention na si Bea sa Ganina. pa. Yes, ma'am. And si Whitney, imong nalimtan ang founder sa Alma Mayot Frat. Correct, ma'am. Sa Hayati Wait, busy dyan niya sila sa OGT na to karon, ma'am. Especially mga 4th years kid po, ma'am. Ay, nag-OJT sila. Yes po, ma'am. Oo. Alright. To end this interview, unsay message nimo sa tanang CMU-ones? Unsaon nila paggawas sa CMU gracefully nga mahuman gyud nila ang ilahang pag-eskwela diri sa CMU? Ay, sige, ma'am. So, gusto lang na ko insert day ni ma'am, no, as our student election is now gearing po, ma'am, sa CMU, ma'am. Usko. USCO and SSC and SSC. other po, ma'am, the class organizations. Like, I really want to remind everyone po, ma'am, about leadership, ma'am, because leadership is not something that is being inherited or passed down as legacy, ma'am. Always remember that leadership is about your intention to understand, to listen to their different stories, and of course, to lead them towards meaningful success po, ma'am. And leadership po, ma'am, kay allowing
allowing you to connect with the different kinds of people po dayon ma'am, True. with different backgrounds. And to every CMU1 who are watching there, guys, padayon gyud ta guys and sugakod as Sugakod. CMU1s. Yeah. Sige. So, thank you so much, Jov. Salamat kaayo nga ang atong USCO president is here. Kay na-interview na po na ako before ang SSC president. Yes, ma'am. But this time kaning present karon wala pa nako na interview, maybe one of these days. Salamat kaayo again ang atong USCO president, a fourth year BA Political Science student, Joff Clint Election. Higala wala naman kita igong oras. Kauban ako si Don Don, ang atong technician on duty. This is LG Iman Aninayon. Daghang salamat og maayong hapon kanatong tanan. Thank you so much sa tanan nga mga live viewers. Thank you sa inyong pag-watch og sa inyong pag engage sa atong discussion. Bye-bye.